Mbifurije ibihe byiza mwese mukurikirana Bwiza TV ndetse na bwiza.com mu bice bitandukanye hirya no hino. Ntumwanya mbageza amakuru ari buze kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turi buze kujya mu karere ka Rulindo ngubwire yuko mudasobwa 33 abanyeshuri bigiraho zibwe. Mu yandi makuru ndi buze kugaruka ku gisubizo Perezida Paul Kagame ku mpamvu General Muhoozi ari we wenyine washoboye kunga u Rwanda na Uganda. Ndibuze kukubwira yuko zabyaye amahari hagati ya Ukraine n'inshuti yayo Polonye ndetse no kuyandi makuru atandukanye. Muhawe ikaze. Reka aya makuru nyahere mu karere ka Rulindo havugwa inkuru yuko mudasobwa 33 abanyeshuri bigiraho zibwe. Abajura baciye ingufuri binjira mu cyumba kibikwamo mudasobwa mu rwunge rw'amashuri rwa Kiyanza mu murenge wa Ntarabana mu karere ka Rulindo, biba mudasobwa 30 abanyeshuri bigiragaho amasomo y'ikoranabuhanga. Ubwo bujura bwabaye kuri uyu wa 22 Nzeri 2023 mu kagari ka Kiyanza iri shuri riherereyemo. Amakuru ikinyamakuru dukesha iyi nkuru gifite nuko avuga ko ubuyobozi bwa GS Kiyanza bwamenye iby'ubujura ubwo bwari mu bugenzuzi butegura itangira ry'amashuri. Usibye ziriya mudasobwa zigendanwa laptop zigera kuri 33 hibwe kandi na projector ebyiri zabaga muri icyo cyumba. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Theophile Mutaganda yatangaje ko iby'ubwo bujura babimenye. Yavuze ko babimenyesheje RIB bakaba bari gukurikirana ngo barebe ko izo mudasobwa zagaruzwa. Kuri icyo kigo cy'ishuri hasanzwe hakorwa uburinzi na kompanyi yitwa Lukoseke. So bwa mbere muri GS Kiyanza hibwe mudasobwa kuko no mu mwaka wa 2016 hibwe izisaga 20 nabwo haciwe ingufuri. Mu yandi makuru igisubizo cya Perezida Paul Kagame ku mpamvu General Muhoozi ari we wenyine washoboye kunga u Rwanda na Uganda. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko kuba General Muhoozi Kainerugaba yarashoboye kunga u Rwanda na Uganda ari uko hari abashobora kuba barabimufashijemo barimo na se umubyara Yoweri Kaguta Museveni. Kuva mu ntangiriro za 2022 nibwo umubano wongeye kuba mwiza hagati y'u Rwanda na Uganda nyuma y'imyaka ibarirwa muri 4 ibihugu byombi byari bimaze bidacana waka. Ni umwuka mubi wari waragejeje ibihugu ku gufunga imipaka ibihuza. Mu by'u Rwanda rwagaragazaga nk'intandaro y'uyu mwuka mubi harimo kuba hari abaturage barwo bari bamaze igihe bakorerwa ihohoterwa n'inzego z'umutekano za Uganda zabashinjaga kuba intasi. Ikindi ubutegetsi bwa Uganda bukaba bwarashinjwaga gukorana n'imwe mu mitwe yitwaje intwari igambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umubano hagati ya Uganda n'u Rwanda wasubiye mu buryo nyuma y'ingendo zitandukanye General Muhoozi Kainerugaba yagiriye mu Rwanda kuva mu ntangiriro za 2022. Uyu musirikare usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni akanaba umujyanama we mukuru ku bikorwa byihariye yashoboye kunga u Rwanda na Uganda mu gihe abakuru b'ibihugu by'akarere bari baragerageje gucubya umwuka mubi w'ibihugu byombi ariko bikananirana. Perezida Paul Kagame mu kiganiro aheruka kugirana na Jeune Afrique yabajijwe impamvu General Muhoozi Kainerugaba ari we wenyine washoboye kumwumvisha ko ari ngombwa kwiyunga n'abanya-Uganda. Uyu mukuru w'igihugu yasubije agira ati rwose abantu ku giti cyabo ni ingenzi by'umwihariko ku nshingano zo ku rwego nkuru. Ibyo bakora uko babikora byose ni ingenzi. Yakomeje avuga ko ku rundi ruhande nta mpamvu yo kurenza ingohe abashobora kugaragara gake ariko bakagira uruhare rukomeye mu gukemura ibibazo batangira inyuma y'amarido ari narwo rufasha abantu ku giti cyabo kugera ku musaruro. Perezida Kagame yavuze ko ari byo ko General Muhoozi yashoboye gucubya umubano w'u Rwanda na Uganda gusa akaba afite abandi babimufashijemo. Ati niba General Muhoozi yarageze ku musaruro ni ku ruhande rumwe kubera ko ku ruhande rwacu twakoze ibyo twasabwaga tubifashijwemo n'abafatanyabikorwa bacu ndetse n'ukubera ko nawe yafashijwe na bamwe nanatekereza ko harimo na se umubyara. Birashoboka ko ibyo se atashoboraga kwerura ngo ambwire yabinyuje mu muhungu we. Birashoboka. Icy'ingenzi ni umusaruro wabonetse. Mu yandi makuru zabyaye amahari hagati ya Ukraine n'inshuti yayo Polonye. Polonye muri iki cyumweru yatangaje ko yahagaritse ubufasha bw'intwaro yahaga Ukraine nyuma y'uko umwuka mubi ushingiye kuri diplomasi wadutse hagati y'ibihugu byombi. Minisitiri w'intebe wa Polonye Mateusz Morawiecki kuwa gatatu yatangaje ko igihugu cye kigiye kwibanda ku
kwigwizaho intwaro zigezweho kurushaho. Ni icyemezo ubutegetsi bw'i Warsaw bwafashe mu gihe ubushyamirane bushingiye ku binyampeke bukomeje kwiyongera hagati yabwo n'ubw'i Kiev. Kuwa kabiri, Pologne yahamagaje ambasaderi wa Ukraine muri icyo gihugu ngo atange ibisobanuro ku magambo Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavugiye mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye ONU. Zelensky i New York yavuze ko hari ibihugu bimwe byishushanya nk'ibifitanye umubano mwiza na Ukraine. Ni amagambo yamaganiwe kure na Pologne. Yavuze ko ibyo Zelensky yatangaje ntibifite ishingiro ku bijyanye na Pologne yakomeje gufasha Ukraine kuva mu minsi ya mbere y'intambara. Pologne yatangaje icyemezo cyo kutongera guha intwaro Ukraine mu ijambo Minisitiri w'Intebe yavugiye kuri televiziyo kuwa gatatu, umunsi umwe nyuma y'ubushyamirane burimo gufata indi ntera mu buryo bwihuse hagati y'ibihugu bibiri bushingiye ku binyampeke bitumizwa mu mahanga. Ukutumvikana ku binyampeke kwatangiye nyuma y'uko Uburusiya butangiye igitero gisesuye cyabwo kuri Ukraine cyafunze hafi inzira zose z'ingenzi z'amato atwara ibicuruzwa zo mu nyanja y'umukara, byatumye biba ngombwa ko Ukraine ishakisha izindi nzira zo ku butaka. Ibyo nabyo byatumye ibinyampeke byinshi byisanga biri mu Burayi bwo hagati. Kubera iyo mpamvu, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wabaye uhagaritse by'agateganyo kwinjiza ibinyampeke mu bihugu bitanu ari byo Bulgaria, Hongrie, Pologne, Romania na Slovakia. Mu kurinda abahinzi baho bari bafite ubwoba ko ibinyampeke byo muri Ukraine byari birimo gutuma ibiciro bigabanuka muri ibyo bihugu. Uko kubuza gutumiza ibinyampeke byarangiye ku itariki ya 15 Nzeri, nuko umuryango w'ibihugu by'i Burayi uhitamo kutongera gusubizaho ubwo buryo. Hongrie, Slovakia na Pologne byafashe icyemezo cyo gukomeza kudatumiza ibyo binyampeke bivuye muri Ukraine. Akanama k'Uburayi kakomeje kuvuga ko ibihugu binyamuryango by'umuryango w'ibihugu by'i Burayi ku giti cyabyo atari byo bikwiye kugena gahunda y'ubucuruzi bw'uwo muryango. Muri iki cyumweru, Ukraine yatanze ibirego mu muryango mpuzamahanga w'ubucuruzi wa WTO OMC irega ibyo bihugu byahagaritse gutumiza ibinyampeke byayo, ivuga ko uko ari ukurenga ku nshingano zabyo zo ku rwego mpuzamahanga. Minisitiri w'ubukungu wa Ukraine Yulia Sridenko yavuze ko ari ingenzi cyane kuri twe kugaragaza ko za leta ku giti cyazo zidashobora guhagarika itumizwa ry'ibicuruzwa bya Ukraine. Ariko Pologne yavuze ko izakomeza kudatumiza ibyo binyampeke byo muri Ukraine, inavuga ku kwinuba kwagejejwe muri WTO ntacyo kutubwiye. Kubera amagambo avugwa na Pologne, Minisitiri w'Intebe wa Pologne Morawiecki yavuze ko iki gihugu kizakomeza umubare w'ibicuruzwa kidatumiza muri Ukraine niba Ukraine ikajije kurushaho ubushyamirane bushingiye ku binyampeke. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Pologne yongeyeho ko kotsa igitutu Pologne mu nzego mpuzamahanga cyangwa kohereza kwinuba mu nkiko mpuzamahanga si uburyo bukwiye bwo gukemura ibyo tutumvikanaho hagati y'ibihugu byacu. Ukraine ku ruhande rwayo yasabye Pologne gushyira amarangamutima ku ruhande, ishimangira ko impande zombi zikwiye gukoresha uburyo bwubaka ngo bikemure aya makimbirane. Ukraine yatangiye gushwana na Pologne mu gihe iki gihugu cyayihaye ubufasha bwinshi mu gihe cy'intambara yayo n'Uburusiya. Pologne kandi yashishikarije Ubudage guha Ukraine ibifaru by'intambara byo mu bwoko bwa Leopard 2, isezeranya guha Ukraine indege z'intambara, inaha ikazi mu nzi zirenga 1.5 z'abanya Ukraine. Mu yandi makuru akomeje kugarukwa nuko Bozize wayoboye Centrafrica yakatiwe imirimo y'agahato y'ubuzima bwose. Urukiko rwo muri Repubulika ya Centrafrica rwakatiye François Bozize wayoboye iki gihugu kuva mu mwaka 2003 kugeza muri 2013 igihano cy'imirimo y'agahato mu gihe cyose mu buzima bwe. Iki cyemezo cyasomwe na perezida w'urukiko rw'ubujurire rwa Bangui Joachim Pesire kuri uyu wa 21 Nzeri 2023 nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Uyu mucamanza yasobanuye ko Bozize yahamwe n'ibyaha birimo kubangamira umutekano w'imbere mu gihugu n'ubwicanyi bikomoka ku bikorwa by'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya CPC afitemo ukuboko. Gusa ariko iki cyemezo cyafashwe mu gihe Bozize w'imyaka 76 y'amavuko atari muri Centrafrica kuko ari mu buhungiro muri Guinea Bissau kuva muri Werurwe 2023 aho yagiye avuye muri Chad. Naho mu gusoza amakuru kanyasoreze kuri inkuru ya Perezida Mohamed Bazoum nyuma yo gukorerwa kudeta yitabaje inkiko ngo zimufunguze.
Perezida Mohamed Bazoum wahoze ari perezida wa Niger yitabaje urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO kugira ngo rumufunguze. Ku wa 26 Nyakanga nibwo Bazoum yaheretswe ku butegetsi n'abasirikare bo mu mutwe wari ushinzwe kumurinda bayobowe na General Abdurrahman Chiani. Kuva icyo gihe we n'umugore we ndetse n'umwana we bahise bafungirwa iwabo mu rugo. Ku wa gatatu w'iki cyumweru nibwo yatanze ikirego mu rukiko rwa CEDEAO rukorera i Abuja muri Nigeria biciye muri Seydou Diagne usanzwe ari umunyamategeko we. Uyu munya Senegal mu kirego yatanze yagaragaje ko Bazoum yatawe muri yombi mu buryo bunyuranyije n'amategeko mbere yo gusaba urukiko gutegeka ubutegetsi bushya bwa Niger gusubiza Bazoum mu butegetsi agomba kuyobora kugeza manda ye irangiye. Bazoum yiyambaje inkiko mu gihe mu minsi ishize abamuhitse batangaje ko bafite gahunda yo kumugeza imbere y'ubushinjacyaha. Ni nyuma yo kumushinja ibyaha birimo ubugambanyi bwo mu rwego rwo hejuru ndetse no kubangamira umutekano w'imbere mu gihugu no hanze yacyo. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru, mukomeze kugira ibihe byiza. Nge nitwa Niyobuhungiro David. Hagati aho ibiganiro bya Bwiza TV birakomeje mu kanya saa 8 n'andi makuru arabagezweho.